Okay, abusia yema kwa ba shonkopa edeba Okuma Radio 97.1 megahertz. Midi edi enke obenpon. Sadidi mu yendia na yegina eye ekropon akuapem ene aburu nkwanta so so mo hwen yen achi ene kai ya esi yenchen ya eye GM Bank fo ana sabidi nwa bebo nwa dwa wa ha eye nsem a ekoso banks a egui wobere ko abangi ba ye ebetra abanwa mu na obehwe omangana eniema ekoso no sedabi banks ni bi won ahoden no nya de ebetima gina so ana ewose nkrofo ebetimi ni won aye agimenti woje won license e fi won sem ma se nyuma nyina banks bebre ebi kwode dai enne eye GM Bank abo kwapememu ogina eye kropon ene ebiriw border no so pe a one Ghana for one okwapman baba be kasa na afei sene niema ti wo grounds ene sene eye wo pese aban di won tumi ma won back na sabi eye nkrofo mpa won sika aka eye GM Bank no won atimi ensa aka wonade enti sabri wo hwen echi a won ahye dwumadi na se a mpanyifo ahye asekasa yenko na afei ne ewom bia nso no monso momfa masonko na monko oye dwuma asem oye sika asem ena oye enkwaso na asem na medical na ma chechemu there's a what's it GN oye group indoma yenye edwumoku kakraba ena ye wogana ha ensi medical medi enzama kakrebe bia yeye ewo emanim meda achro hon obi bakade enkano no abra kwame nkrumot o ha no ena Ghana where television ho fa na kasa no ma me pede meka sure de oye group indom ehia kasa so ye hihye television ewo Ghana main television no ebina osi hei muna wachro ho GN Electronics amara metibi simifie office be mfie sienyi oye adwuma ho biara enyi ho oye television ye hihye no Ghana ha oye hihye no Elmina se ehwe ahai so a the madia ono so for na decoder eya edek from television ho na de hwe TV ahoro the code here could tell me semi ono so no watch your first digital wo ho o ye hankasa henzi ono so ya assemble ya hihye no wo Elmina o ye hia na ye na hwe eyi so eyi oye spoon ater mfantifo yes ater menye mo waka na wa ha damara na eyi so atri a okitemi semi eyi wanye na wa China ho China fo ho ze no ono se edidizi a ahwe ne ye mo krampo na webu enye ne zi oye ze ne papa iyi nso okitemi semi wa ye no Elmina your factory ho a oye de mazi eye botum ze edidizi kra empen be ya oha ena madawa oye dwuma tie ye ya ne ye GM company what for the fresh pack ono no ye fresh pack na hwe yin so ehu ice chest iya kakraba ne kase enso na ewo honom ebi nso ya kase se no ono oye mpa obi wode enam odugum na odutukwan ono nso ye no one cran ye no Elmina nso ono so hia kasa hia company fresh pack ana oye na afi so ebi okotomo a ofoso mo fi Japan ana Thailand ana ne keka ho hwe amuya wode chrewi ehun de wasi ejumora rice oye hia na ye no wo rara wo Volta region hia na ye dam amui endama ahrupi ena edwumoku GN oye ewa Ghana main enti se yakada yenenam na yarba onye bank nkotin endama pi wo ho ye wo insurance company ebasa
ekro owo mu ne de ono oboa insurance companies oboa ankor enti ne nyina ka yan edwumaku a yɛde wɔ Ghana ha na yɛ Ghana ha nkote na yɛ edwuma wɔ yɛwɔ ebi companies ne bi wɔ Liberia yɛwɔ bi wɔ Ivory Coast yɛwɔ bi wɔ Togo yɛwɔ bi wɔ English manim UK yɛwɔ bi nso wɔ America main US ɛnsi no yɛyɛ adze kakraba na Ghana main mankasa de ɛna nyimpa a yɛafa wɔn adwuma a wɔyɛ adwuma ma yɛn direct ɛna wɔbɔ apem eson more than 7,000 employees ɛna yɛwɔ no wɔ Ghana ha no enti sɛ yɛkasa na yɛnenam na yɛreka a ɛnkyɛ ɔyɛ edwumaku a ɔwɔ dɛ nkyɛ ɛman no ɔsɔ no mu yie ɔma ndzama ɔkɔ yie na bibia nso ɔdeda yie dze ma obiara na ɔyɛ GN Bank no mepɛ dɛ obiara te ne ho ase dɛ GN Bank no ansa na asam ɔbaba no ɛna GN Bank no yɛwɔ nkorobata na branches a ɔkɔdu 300 ɔha ebaasa na Ghana ha de bank biara nyi hɔ a ɛna ne nkorobata ɔdɔɔso sen GN Bank Ghana Commercial Bank a nda ɔyɛ GCB ne nkorobata nyinaa ɔndu 200 ɔndu ɔha ebien ɔyɛ bɛyɛ 160 hɔnom enti no ɛna Ghana ha de sɛ ɛpɛdɛ de sika edi fi ha kɔ serim ɛde kɔ hemfa ne nkyɛ kɔ GN Bank nkorobata wɔ baabi biara wɔde sika ne bɛkɔ na wɔde ama wo na GN Bank ɔmfi hɔ yi kɔ nkuro ahorow dɛ obi asana abɛhyɛ hɛn anim anaa obiara mbɛ ɛkɔ Germany ɔwɔ Volta region ɛkɔ Kwame Danso ɛkɔ Wedana wɔ Upper East ebi kura wɔn ti rizin Wedana da wɔ Upper East Obiantogo wɔ hɔnom ɛna yɛwɔ hɔ obiara nsane nkorɔ hɔ ɛkɔ Central region beebi wɔ hɔ fɛn Hyehyewurɛ Asebu ɛna ne nkeka ho nyinaa Afranse ɛhɔ nyinaa na GN Bank ɛna ɛwɔ hɔ sesiara obiara nyi hɔ nti so obi pɛ dɛ ɔde ne sika to kɔ beebi ana ɔde kɔto beebi a ɔde otu kɔ na ansana na afei mepɛ dɛ mekyerɛkyerɛ mu sense kora banki ɛhaw ɔba ho ɔno na mepɛ dɛ obiara onya asoɔ na ɔtei ama sɛ ɛkɔ na obi keka na asɛm bi a na aka ne yie a akyerɛ no na akyerɛkyerɛ mu dze akyerɛ no na ehu dɛ nkyɛ bank no ɛhaw no nkyɛ oyi dɛ ɔba na sesia menye ho gyina ha yi so ɔwɔ dɛ nkyɛ wɔbue mu ɛma bank no ɔsan n'ekyir na ɔbɛyɛ edwuma na ɔyɛ obi si dɛ ɛna me sika bɛyɛ 500 Ghana cedis pɛ mekɔ a wɔsi dɛ me nsa ne mbra ɔkyena na sika ne nyi hɔ ɛna ebi ba ɔsi me sika 1000 ɛna mokɔ a wɔsi wɔn fa mam na dam ne yi na ɔyɛ banka me nua mepɛ dɛ mekyerɛkyerɛ mu yie mɛta ase ɔsɛn dɛ Ghana ha yɛnyim dɛ adze a ɔhia wɔ Ghana papapapa nyɛ adze aborɔfo wɔfra no infrastructure ebi yɛ car kwan ebi yɛ bridge ebi yɛ school dan ebi yɛ hospital eyinum yi ɛna ɛhɛn ɔyɛ group indo yɛgye tum dɛ ɛhɛn nso yɛbɔboa Ghana man na Ghana contractor fo a wɔwɔ nyimdzi wɔtumi yɛ adwuma yie no ɛnyɛ ara yɛbɔbɔ hɔn bosa yɛde sika ba ma hɔn na wɔde aka yɛ adwuma na wɔde yɛ sika wɔde abrɛ hɛn obiara nyim dɛ bank ɔwɔ hɔ di bank ɛmfa wɔ sika nka ma hɔn na wɔn nso tutu fam na wɔn fa sika no nhyɛ hɔ na ɛba ɛna abagye wɔagye yɛdɛm na wɔyɛ no bank dze ɛde wo sika ma no a ɛna ɔno nso ɔde amama ebinom ankorankor adwuma ahorow ɛna ɛde ama hɔn ma wɔn nso wɔde aka yɛ adwuma wɔde akɔbɔ hɔn bra wɔwie a wɔde wo sika
wɔde asɛn na wɔde abrɛw na sɛ ankorankoranyi ɛsɛ de wo sika ma ankorankoranyi na sɛ sika no ɔmba sɛ sika so de ma aban a ɔgyegye to finya yɛ hɔ no sika no onyi da ɔba bi a aban ɛde sika ma aban a onyi da ɔsɛne ba ɔda ɔsɛne ba ɛnti no ɛhɛn yɛde sika yɛde ma cocoa board wɔfa yɛ cocoa road yɛde bi ma get fund ne contractors wɔfa yɛ school adan yɛde bi ma ministry of roads and highways wɔfa yɛ car kwan bridge na ne nkeka ho ebi ma ministry of works and housing wɔyɛ sea defence ɛhɛn na yɛde sika ma hɔn na ansa na 2017 ɔbaba no ansa na 2017 baba no ɛna sika a yɛdze ama contractor for yɛde ho nyinaa bom a bɛyɛ 20 years ɛdze nyinaa bom a ɛna sika a yɛdze aka ma hɔn wɔde asana aba yɛdze aka ma hɔn wɔde asana aba no ɛna ɔbɔ 14 billion Ghana cedis ɔnyɛ ɛnka no billion o ɛndɛ billion Ghana cedis ɛna sika yɛdze ama hɔn wɔde asana aba yɛdze ama hɔn wɔde asana aba dada ɔno ne dɛm na ɔte obiara mbɔ hia dzin ɔsɛ dɛ yɛayɛ dzin na yɛyɛ hia adwuma sika no kɔ a na wɔaba ɔkɔ a na wɔaba ɛwɔ sɛ yɛ customer no so ɛba ɛna yɛde wo sika ama na mepirɛ bi sɛ ɛwɔ na ɛyɛ hia customer no obi wɔ hɔ a ansa na 2017 baba no ɛna wɔaba hia bank dɛ ɔbɔhwɛ ne sika a wɔaka dɛ sika no nyi hɔ a anaa wo nsa nyɛ nka daabi da ɛnti aba asam na ɔbɛyɛ aba adze na ɔbɛyɛ ɔnyi dɛ aban foforɔ bɛyɛ no ɔsɛ wɔn a wɔde contract ama wɔn nyinaa obiara gyina hɔ ara na ɔbɔhwehwɛ mu ebiara na bɔne bi aba anaa wɔkɛyɛ biribi wɔkɔdua bɔne bi na wɔnya contract no nti ɛwɔ mpo a ayɛ adwuma ma wɔde certificate ama wɔ dɛ wɔn tua wɔkaw no mpo wɔsi dɛ ne nyinara wɔde wɔn nsa ato do na afi wɔkɔ ho yi na ɛbɔne biara nyi hɔ na sɛ ɛbɔne biara nyi hɔ a contractor fo no wɔn mpo na wɔyɛ adwuma wɔde ma hɛ no contractor fo no afi aban nara nkasa ɔno sɛ ɔde contract afofor ɔde ama hɔn wɔde aka yɛ adwuma a wɔtua ma ne kaw ɛkyerɛ dada ɔno dze wɔsi dɛ wɔn gyina hɔ a na dada wɔn yi so obi kɔ ɛkɔhwɛ no ɔsɛ na dɛm sika dodoɔ pii ɔyɛ papa Kwesi Nduom sika ɔno nkotsee na yɛmfa dɛm sika yi yɛmfa ma no a mepɛ dɛ mekyerɛkyerɛw dɛ sika no a ɛna ɔwɔ hɔ no 2017 2018 na ɔyɛ 1.8 billion Ghana cedis 1.8 billion Ghana cedis ɛna ɔda hɔ ɛnti obi hu 1.8 a ɔdwen dɛ dɛm sika no ne nyinara ɔreba ame papa Kwesi Nduom me hɔ mepɛ dɛ obiara te ase dɛ sɛ obi a ɔka dɛ wɔmfa dɛm sika no nto nkyɛn na yi ɔrekɔ yimpa koro pɛ hɔ no na ɔnkɔ the right direction ɔsɛ dɛm sika no ɔyɛ medze ɔyɛ hɛn customers wɔne sika yɛka kyerɛ wɔn mpo dɛ sɛ wɔnyi sika no nyinaa mpo a wɔma hɛn no mu wɔnkyɛm ebaasa na wɔma hɛn no mu koro 1/3 na yɛmfa ntuatua hɛn customers sika yɛmfa yɛ hɛn bank no yie yɛkɔ soro na ase yɛyɛ ya yɛbɔdue ndɛ ɛna sika no ɛnda yɛ menyi woka sɛ sika no ɔmbɛn sika no na nsiho waba ɛndɛ no bo sika no wekɔdu 7.1 billion Ghana cedis yɛakyerɛw no ho krataa yɛde aka ma Ministry of Finance ebi aka ma ɔmanpanyin ebi aka ma ɔmanpanyin na ɛbɛdze akyir ebi aka ma cocoa board ebi kɔ ɔyɛ get fund hɔ Ministry of Roads and Transport obiara mbaka dɛ ɔgye yɛn kyim dɛ wɔndze yɛn kaw na wɔn sika no ɔmbɛn contractor bi a ɔwɔ disco ɔyɛ sea defence ɛndɛ ne kaw yɛ 200 million Ghana cedis ɔhyɛ ase na ɔyɛ adwuma 2017 one cedi mpo anaa one peso mpo wɔn fa man abade ntira ne sika no ɔka sika a wɔdwen dɛ ɔyɛ papa Kwesi Nduom ne sika no ho
and so summer ye catch you behind you there. Ye kede aban on Saturday. Sikano on Yameda or Yawo Woody or your Bisonese, and see one for Sikano, one fambra. Sikano ba, and so customers no. Send a Gold Coast customer, a GM Bank customer, once a Bakawusika. Once a Kawusika, so Zawaka now or Yan Yara heads no. On the edges, but San Abani Boy, GM Bank, Bew. Emma, why you mother that Donarano, most no Otsi. Master Mobiara Tassi. A young Bejinaha, yan Casama Yebo Gobino Fi. Yan Yobiara Ham. Yan ye Obiara Benya Casacasa Biara. May every shine ye there. And one hour, one ejuma wabo thousands of employees. And the whole of ye, a be year, and somehow grow kodo, ya pede, yes, son, Yamo de Juma, and Wabaye. Pede son Yamo de Juma Wabaye. Customers saw, if you are not tonazi, if you are an unassigned jumabi, then this is if you are pension, so a pensioner. This is welcome. The monk of Nina may I kind there. What for Sikanambra? No Obiara, Nensan Kanazi. Na Ehanso, Yansan Kanazi, Nensan Yanfa GN Bank, Yafambra. And says, and I'm there. Bring back GN Bank, bring back GN Banker. Oh yeah, as some sense in Biara. May I kind there? Yana to one, and that's it. In Berno, we do. That Abeni, Waka Kran Abeni, Oko. The Nakufado, Nabeni, Waka Krebi, no Wako. Na Ansan Obokono, Onfa Sikanen Fambra, Onfa license Sunsu, Onfambra. Na Yafan Yejuma, Jamakano, Yembejinaha, Aya politics in Ejinaha. So a politics and Chebonde, a Yim Progressive People's Party. A Progressive People's Party, your GN Bank as some. And a year in Waha, on your NDC as some, on your MPP as some, on your PPP as some, no your Biara politician Biana some. Eh, what's it, or your it's the dada, no one some. A bit is the dada, or then your Juma, or the Ejuma Papa, if you are in your Amasika Boko Tokuma, why yes, Sika Papa, na as our Bobra, Menyano and Fasu. Honor, Yazi Namaha. Now, I am the Kakano baby. A B is there, A. So, Okadama or Cheddar or support to be or politics. Mr. Debbie, your politics support to be Arab. Yenim there, here, so we are right about the message. We are right about the story. As some year come or you know, quarsome. And so, no, Mayor Kanye, say, Aka. Nase, Abenia, Nana Akufado, Odano. I'm also Mina Jumada, in a beginning, ministers. Ye, Juma Yazima, or my Payidado Kufu. So, one fine license now, my hand and son or qua. Amazim Wajezi, Minimum there, or Biara Babiano, Oti Hasama, or the license, no, or the Bamahan. And so, no, so, Otidama. Now, so beats in us on Yanadawa, and on for license, the man says, ya. Offer my hand says, ya, no first can come. Ne, yan share, ya found Yimpano, ya find Yajuma. They are Hogana, more by ye, Obia in their gun and Nisica Samno, Asamabahum. Asamabahum. Na, Aza Oma, Asam Oba, Ghana, Nisica Samono. Onye banker, Rua, financial institutions are Rua, Asam bottom order, Eka Kara, GN Bank. O send the baby Abokobia. Eko wale oye baomiana no krom eboko enanya na yegina ho bia eboko bia ko saboba ko wulensi ko eselmu wani na oye GM Bank ene o se so pere Ghana ni sika samno okoye ya ono won fa se sika mbra wo ma GM Bank mbra na yen nyina so ya wonton ma sam ni hina yin o ma wona sepi Ahayo Command Radio 97.1. Yo, I'm say enokware wo frɛ me osofo agye dudu na anim we kropon ebrew. I'm say yam papa GM Bank wa ba me be de misika eto hobi we kropon ne ade. Mmire kakra mu no ene ehu se bank no across down.
em say Fimra bank ni krosu yi no me gina ha yi enye say bia 1 month and 2 months any is a year ne ade na atwam yenti bibia mfa ho se ebia wore kan bibia kire se na akoso nti na bank no wan den won atum but eduba bia me a me de me gina o mente ase pa me huni se eduba bia se ne ma bi rekoso sa na adna kwakwa se yegina o sisi afi election year enti se ba se sisi a GM bank ba out no so re kire yem bibi kire se bank no wan atum nti won fa ne lances emana me a me save me sika wo ho no me nya me ho nti ase kakra because bank ni close down no ache enso ya nte bibia mfi yem papa ho se ebia se anase na samri ejina hoyi samri ye mra election year enti se yem papa ba out na so be kire ense se nti na bank no watuma esan se meti bibi kakra ho tell so kire se obi biara wa bie bank no o amount of measure bi esese we den utimi nya ansa na watima ye den atima ye adwuma na me kakra me so me hu ni se me gira we ma ye adwuma kakra won internal revenue so obie wo shop mpo na shop na wa bie nu se bia nhehye esese wo ye efa internal revenue ho onya aban no ye internal revenue wo ho kwan se obeto store nim nti epese ye hu se na GM bank na nhehye no na ankoso ye nti na amasisi ya no waje okay opahini na sese ya eye opahini na nkasa ba na odi sa nchiremi aba na eno so no usom den sese ya no me say yam papa de na numa asa na ma de matie na se me so matima anya me ho ntiase ya yam papa asa ma waka no agisa ban no nso a waje ne lances no eba out be kire ono so na adwenkire a kire se ne ntia oje ne lances no okay ye be da se bi obi wa ono so wo na asem opese oka obetimi aba mbajo so wo ye customer wo GN bank na udi ni den me ding de osai kojo me ye customer wo GN bank buy no or buy young officers ni ade me ye register ye tuetu asusu ni ade saa edu bebe no adwuma ni nyin nti tumi sika kwoto all of a sudden abangi se wa atum ne yenkwenje sika wo baabi me amigina o sika wo GN bank doso me ye education fund krama me ba bepe mu ne my ba do na 18 years if I'm bad with 12 years in time better me kire say aban inya sabotage na or sabotage o man no pa Kwesi Nduom bank no nya mu no on page because pa Kwesi Nduom no ne banks the whole Ghana region 16 nyina baby e bi wo ho so employee onipa 1 per kra wo ho na so wo yere na o metu a enipa 4 no ye economic crisis no abadan kakra inti message aban ngo back na on fan license man na at least ne on tumi nye no na others intumi nye me amigina ho na me workers me wo transport owner me workers am ye but due to sanya maintain ama mesika nyina aba form ama me le me workers na off intani nyina economic crisis na ekosoro inti message aban some can be repeated on go back no final license man